zose twagiye dusigirwa. Tekereza kubwira abapfakazi b'ubwoko bwacu bose bagiye basigwa nabo bagabo. Tekereza kubwira abagabo bose bagikunda iwacu kandi bakunda ubwoko. Ngo twibuke twiyubaka. Tugira imitima minini yakira ibyo ngibyo byabaye. Nitugira imitima mito tuzogira ikibazo cyo kuvurwa za depression. Imitima ikomereke duheranwe n'agahinda. Ariko nitugira imitima minini yo kwakira ibyo ngibyo tuzibuka kandi twiyubaka abakomotse kuri bariya bagabo bagiye batabarukira ku rugamba. N'abagabo bazofata umukingi wa base. Ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bari muri Buvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na artillery na drones n'ibintu byose. Aba bantu kwisi birirwa bavuga babaye, rega abantu baratakambye haburu batabara. Atwongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse kandi no kuri Ruhanama TV 1. Aha niho iki kiganiro muri bukibona cyangwa se muri bugisange. Reka tubiyegereze rero ubakunzi bacu mwese aho muherereye mudukurikira. Turabizi yuko muri ahatandukanye, tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho nawe uherereye. Umwanya mwiza rero w'ibiganiro tubagenera hano, nkuko nari mbabwiye turi kumwe rero na Evangeliste Ruhanama, kandi mbasaba abantu bo kuri Joshua Entertainment munyarukire kuri channel yitwa Ruhanama TV 1, mukande subscribe mwese uko mungana. Reka rero nkwakire Ruhanama. Yego murakoze. Tunejejwe cyane no kwisanga muri studio zanyu Joshua Entertainment. Yego Imana ibaha umugisha. Asante. Ndizera ko mumeze neza n'ahandi. Yego ahandi ho turi amahoro, turashima Imana. Turiho na Uvira yabaye tombe. Uvira nayo yabaye tombe. Abantu benshi bagaragaje ibyishimo, bamwe nyine amajwi aranasarara, abandi nabonye ijoro ry'umunezero. Ngira ngo nejo bundi kwa kabiri nibwo yabaye tombe, abantu bose baraye mu byishimo. Kubwawe wabyakiriye gute? Nundi nk'umurwanashaka tuzi neza rwose wakoreye igihugu ndetse n'ubwoko. Ryambereye ijoro rinini, reka mbyite rinini, kubera yuko ryabaye mu ibyishimo ribamo n'agahinda. Agahinda kiki? Agahinda kiki nimba mbaye akagara muri uyu mugoroba. Oya ntiwo. Nagize agahinda, nako nagize ibyishimo, reka mpere. Ariko reka mpere ugahinda nza gusoreza ku byishimo. Nagize agahinda ntekereje abo twatangizanyije urugamba baguye muri operation. Uhere kuri mwenyewe, nagaruye igihe kigufi nabanye nawe, jewe Retifande Makanika. Ngarura abagabo twagiye tubana bagiye batabarukira ku rugamba, barimo Fande nkiriho wabagorora, ari mu bantu ba mbere batabarutse turi mu Mibunda mwirango rya Nyamara. Ari nje waje gwa musada, mfite advance party imbere, inzira yaciye agwa mu mutego waduyi. Ngenda nkurikiranye ayo mateka kugeza tugeze mu Minembwe. Nibuka umunsi Fande Ndori araswa, ndamunda gusuhuje Zebra Rifa. Umunsi araswa byaduteye agahinda, ariwe kiongozi warusa no turangaje imbere. Yarashwe muri kumwe? Yarashwe turi kumwe Marango, ariko ndashima Imana yamukijije. Yego. Nubari ku kazi cyane ahagaze neza. Yego. Hanyuma
ngenda nkurura ndeba abo twagiye dutandukana, ndeba ibyongozi byanje twatandukanye, ndeba abana nanje ubwanje nari nongoje, ndeba abasirikare batakariye ku rugamba. Iri imbere ijoro nini ry'agahinda, kugeza kuri mukuru wanje nakurikiraga irya gatatu, yapfuye wa munsi buca bafata runundu, yaguye harya kuri Evomi. Noneho iri imbere ijoro rinini ryo kureba ukuntu Uvira ifashwe, barunaka twabanye muri operasiyo batagihari, barunaka ndavuga ngo ngiye gukora ikiganiro cyo kubikira ubwoko bwacu, buri wese twabanye muri operasiyo, no kubwira bamukomokaho ngo bakomere. Nibuka ijambo u Rwanda rugira nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bagiye terme ivuga ngo twibuke twiyubaka. Ico kintu kiranezeza. Ntekereza kubwira imfubyi zose twagiye dusigirwa, ntekereza kubwira abapfakazi b'ubwoko bwacu bose bagiye basigwa nabo bagabo, ntekereza kubwira abagabo bose bagikunda iwacu kandi bakunda ubwoko, ngo twibuke twiyubaka, tugira imitima minini yakira ibyo ngibyo byabaye. Nitugira imitima mito tuzogira ikibazo cyo kuvurwa za depression, imitima ikomereke, duheranwe n'agahinda. Ariko nitugira imitima minini yo kwakira ibyo ngibyo, tuzibuka kandi twiyubaka. Abakomotse kuri bariya bagabo bagiye batabarukira ku rugamba, n'abagabo bazofata umukingi wa base, bazodusanga twebwe dukomeze gufata umukingi wo gukunda ubwoko. Niyo mpamvu nagizemo agahinda. Ariko ico kiganiro turakibitse nico tsokora ubutaha cyo kubwira abanyamurenge bacu impamvu dukwiye kwibuka kandi tukiyubaka, kugira ngo tiduheranwe n'agahinda. Titurabuguheranwa n'agahinda, turabagabo bo kuyubaka. Kuko iyo umuntu yakugambaniye warangiza nawe ukigambanira, ikintu nducumvisha wabukomye amashi. Gisubiremo iyo umuntu yakugambaniye agakenera kukumara, warangiza nawe ukigambanira, ukihinga amako gahinda, suko katahaba, suko agahinda katahari. Kubura fande makanika, suko agahinda kabuze. Kubura fande nkiriho, suko agahinda kabuze. Gukomerekesha zebra rifa, suko agahinda kabuze. Gupfusha abasana bamavunzi napfushirije gakangara, suko agahinda kabuze. Ariko kandi kurenga ko gahinda nkagira umutima wagutse, ngashikira gukomezanya n'abasizwe nabo bagabo, kugira ngo tureme ubwoko bwacu. No n'imbaraga zisenya umwanzi ku rwego iwadabasha gutekereza. Agahinda ko karahari, ariko kwihingamo imbaraga zo kukamara. Nico ngico nashatse kubwira. Reka nyakome kuko ndabyumvishije. Nuko hanyuma kimwe mu busobanuro bw'ibyo ngibyo uvuze ni byinshi, ariko reka naje nongereho kimwe, nuko afande makanika yatabarutse bwaca Minembwe igafatwa. Nico gisobanuro cibyo, kimwe muri byinshi. Kimwe muri byo yaravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Iyo umuntu avuga gutyo no gutanga atizigama. Kandi rimwe na rimwe iyo umugabo afite umutima usakuriya, iwe mu rugo biza bisa no kuba irresponsible. Iyo umugabo yarenze kuba ruhanama, akarenga kuba umugabo w'umugore we, akarenga kuba umusita ko nje ndo umusita, akarenga kuba umunyamurenge, akaba urengera inzira karengane zose kwisi, akanga umuntu urenganya abandi kwisi, abarashite ku rwego abiwe basa naho batakimugira. Nirwo rwego fande yaragezeho, kuko yangaga karengane. Abapfurero baduhungiyeho n'abashi bari mu madego, twebwe ntawe twanga, nta nuwo tuzanga. Ni naco gituma nabwiye bene wacu ngo tugira umutima munini wagutse. Twakire kugeza kuri babitakwira tubabarire. Kuko igihe cyo kububakira no kubereka direction asuivre, kubereka inzira y'amahoro n'ubwenge bw'umutekano no gukorana mu mahoro no kugendana nabitakwira. Igihe cageze cyo kwicaza bitakwira tukamubwira ngo politique ya extremisme tachimaze ishiriwe iherezo kandi ishizwe iherezo ni kubwami bwa Nebukadinezari. Neza nuko nguko bive. Yego waruvuze rero iryo ni ijoro ry'agahinda ryangezeho, ibyishimo ijoro ry'ibyishimo. Nanejejwe na verbe tombe yabaye otapreza ku ijoro rya na kabiri, kubera impamvu nishi. Ibuvira hari mu ndiri ya mayimayi,
inama nyinshi zakorerwaga i Buvira, inama nyinshi zakorerwaga kuri hoteli y'umugabo witwa Mucepe umupfurero. Jewe nahagize iminsi 3 watazi ko turi kumwe, nishuraga $20 buri joro, $20 buri joro, $20 buri joro. Mucepe Kuri hoteli yo kwa Mucepe iba neza kuri Tanganyika ku mazi, amazi aza kubita ku nzu ya Mucepe. Nishuye $60 z'amajoro 3 mwa Mucepe, akaza akagura inzoga mpaye mureba nicaye aho nishuye ifaranga $20 za buri joro. Nahagize iminsi 3 muri hoteli yo kwa Mucepe mpaye mureba. Abapfurero bakaza bakarara baganira bakageza muri saa 7. Uko nukuri ko bakristo mpaye mbareba mwirido. Haberaga inama cyangwa se ibiganiro byo gukomeza. Byari ibiganiro kuko Mucepe yari mu bantu bahagarariye iri ya linye y'ikimayimayi. Yego. Umuti numwe. No kugira gusa umutima wagutse wo kubwira abo ngaba inzira y'amahoro n'inzira y'ubwenge no kubaka, kuko twebwe ndaza kubikubwira nitugera hirya tubaye duharanira ngo umunyamurenga abeho wenyine, kuko turaharanira ngo abantu n'abataramenye ukuri bakumenye kuri none kugira ngo twubake igihugu kizima. Ijoro rero rya mbere ibyishimo niryo rya Verbetombe, kubera ko muzi akarengane kaciye hariya muri ziriya prezo za Uvira ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Abakurwa Uvira bajamwe Bukavu, bakurwa Bukavu bajamwe Kinshasa, tutagira ico tuzira, tutagira uwo twahemukiye, tutagira uwo twambuye ikintu, tutagira uwo twanyaze. Umuntu akakunyaga inka yarangiza akakumanura Uvira akagukora transfert ija Kinshasa, taco twapfuye. Nanejejwe nuko kuri ziriya prezo z'akarengane uyu munsi nta munyamurenge ushobora kuba yirimo kuri none. Nuyirimo ashobora kuba yisohowemo, nuwayirayemo wa munsi ndatekereza ko ubungu batakiyirimo. Nanejejwe yuko ahaberaga manama gura tuzamuke tuje guterwa. Yewe uzorebe igiti buriya iyo babagitemye imizi kizacuma, inzu yose y'umusingi ukunduse izibomoka. No kuvuga ngo Buvira wari umusingi ukomeye w'amanama ya mayimayi kuri none nta namiriki habera. Bitakwira we yavugaga kari kapitale, ari umutima. Bitakwira ise kapitale nigihe wabonye igihe yahuriye n'abari abahungu we avuga ngo muzorebe discours yavuze ngo ababote ngo ni baguruguru bangu ni hari yabari bahuriye. Avuga ko azobakurira abanyamurenge akabakura mu misozi ya ruguru akabajana mu Rwanda cyangwa mu Misiri, ni hari yabivugiye ni mu nama zabo. Rero iyo umuntu rero site yakugambaniriyemo muri bazariyere yiwe yari Uvira, kandi Uvira kuri none niyo yavugirwagamwe amagambo n'abari abarundi bazamutse ngo bagiye kurasa Red Tabara bashika bakaja kurasa abanyamurenge. Tuyoberwa igihe twahindutse Red Tabara twebwe. Sinzi kwirindi zina umuntu agira amazina abiri nitwa Rohana Marshal, sinzi kwirindi zina ry'abanyamurenge twabaye Red Tabara. Abarundi yo turabavugaho. Yego. Iryo joro rero rya mbere ibyishimo kubwo gufatwa kwa Uvira. Urakoze cyane, uganiriye neza, kandi ni ijoro ryabaye ibyishimo muri rusange. Kandi koko uko warubivuze warihuriyemo n'ibintu bibiri, kubabara no kwishima, byose bivanze. Ibyo ngibyo ni byahuriyeho n'abantu benshi, kuko warubivuze nyine bibutse abaharaniye uyu munsi cyangwa se kino gihe batabarutse, ariko nanone bakomezwa nuko ibyiza babihaba bigeramo n'ibindi byiza kurushaho biri imbere. Ico ngico kirabakomeza. Kuri uno munsi rero Uvira irimo cyangwa se iri sous contrôle na FC Intare za Sarambwe ndetse n'amadubu y'imurenge nizo ziri gukontorora hariya, mu gihe mu minsi mikeya ishize harimo abazarendo, harimo FARDC, harimo ndetse n'ingabo z'i Burundi ku bwinshi. Kuba rero bamaze kubakuramo cyangwa se hamaze kuba nyine munsi y'amaboko cyangwa y'ubushobozi bwa FC, biratanga icyizere cyangwa se bisobanuye iki ku muturage wari mu Minembwe usa n'ugoswe, yari afite abamuri hejuru, inkota yari muri hejuru y'abarundi na wazarendo ndetse na FARDC, nta handi yinyagamburira kuko Ibuvira nyine nabo bari banguye inkota. Kuri uno munsi rero uri kubona gute umuturage wa hariya mu Minembwe?
reka mvuge rino jambo cyangwa se Murenge ku muturaguri wacu ku munyamurenge kuri none cyangwa ku mututsi muri Sud Kivu. Iriya ntambara tuba twarayisoje iyo tuza kuba turwana na mayi yonyine kuko mayi ntambara gari ifite yo kuturasa. Ikintu cyaturemereye nuko mayi yabaye supported na leta ya Kongo, irongera leta ya Kongo ihamagara leta y'u Burundi. Mugana cushize nico nababwiye ngira iriya yari intambara y'abahutu kontra abatutsi. Ico cyo no kivuga izuba ryaka cyangwa ryazimye. Iriya yari intambara y'abahutu kontra abatutsi. Noneho ikintu ifashije gikomeye nuko aho imbaraga zavaga zo kutwica zo kutumara zari zikubita zikavoma source mu Burundi. Ejo bundi uriya mugabo Mbayahaga yarantangaje rwose, pasteur yarantangaje rwose. Buriya Mbayahaga no mututsi ndamuzi harando twasenganye u Burundi arangize akiri evangeliste aravuga ngo abarundi ndibagiye kumara abanyamurenge. Birantangaza afite amakuru ko abarundi barwanye n'abanyamurenge y'ukuri azwi wubwe azi afite yibihamya kimwe bibiri bitatu bine bitanu wubwe wo mubaza asinzi uwo nuko nta gatestere kabaho ku mutima w'umuntu ngo bakamukoze ku mutima ni kamara kandi kibimuri mu mutima hariya tubirebe mu mutima wa Mbayahaga. Arabizi yuko abarundi barasha abanyamurenge, arabizi yuko abarundi harika kuri zero, harika mu mikarati, harika mu ngezi, harika hariya kuri babengwa, harika hariya haje mu Matanganika. Izo ka zose nizizunguruse Minembwe. Kandi n'umuhamya yuko twebwe tutari ready tabara twebwe abanyamurenge. N'umuhamya ko umunyamurenge atari ready tabara. Icyantangaje uriya mukuru w'ingabo z'u Burundi nawe yitwa ndi harya Baratuza. Ingira ngo niwe wavuze aravuga Gaspard aravuga ngo mubayoboye ngo ingabo ngo zagiye ngo iriya ruguru ngo ziyoboye ngo n'umusirikare wo mu Burundi ngo umututsi. Ngo ni gute ngo umututsi ngo yoje kumara bene wabo. Ariko se bazagira ngo bazababesha abana. Nimba bazagira ngo imvugo y'umuntu abandi bagabo ntibagira amatwi yo kumva no kwanaliza ikivuzwe n'undi mwe. Cyakora Imana ishimwe yuko ubwenge butabaye ubw'umuntu umwe. Iyo ubwenge buza kuba ubw'umuntu umwe twogize ikibazo twogiye tumusaba kudutekerereza twese. Ariko Imana yagize neza twese imitwe yacishiramo ubwonko bubasha gutekereza no kumva icundi mugabo avuze. None harangize uriya mugabo aravuga ngo uyoboye ingabo zabo ngo n'umututsi, ngo nta buryo umututsi ngashobora kuja kwica ngo abandi batutsi. Birantangaza cyane. Hanyuma wa munsi wo kuri zero harwanye bande, hanyuma wa munsi wo mu Rwitsankuku harwanye bande, ni bande badivasinze baje kurasa ingabo zatwirwaneho zirabarasa zibakura mu Rwitsankuku Sabarundi. Hanyuma baraba n'abanyamurenge boza baraswa, hari uwo bafashemo ari uwo babonyemo witwa Red Tabara. Hanyuma bari abana barashwe. Nanje no kubaza kino kibazo Sabatutsi bari abanyamurenge Sabatutsi boza baraswa, abana boza bapfa babaraswa n'ingabo z'u Burundi Sabatutsi n'abatutsi. Uwo murundi wari wagiye iwacu w'umututsi utorasa abandi batutsi b'abanyamurenge yashika abanyamurenge bakaraswa. Ese yageze ruguru ahinduka umuhutu abona kurasa abatutsi b'abanyamurenge cyangwa yagumye kuba umututsi ariko ufite mission? Dore nkubwira uko byari bimeze. Uburundi bwatsindiye isoko yo kurasa abanyamurenge kuko nitwe twashizwe ku gatara kugira ngo inka yose yabazwe niyo bazabaguraho imboga. Gisegeti yadushize ku gatara abarundi batsindira isoko yo kuduhaha. Batsinzwe ariko niko mpaye nkubwira. Hari igihe umuntu ahabwa ifaranga zo guhaha yarangiza akazita nzira ntaha. Imana yacu y'abanyamurenge kandi ari nayo Mana y'abarundi, ari nayo Mana y'abatuye isi, ari nayo Mana y'abazima, ari nayo Mana y'abapfuye. Ihimbazwe yuko itemeye ku bwoko bwacu bushira nubwo twashizwe ku isoko. Umuto n'umukuru bakaje inama yo kumara umunyamurenge. Ama communauté internationale ntagira ica bivugaho.
Imana ishimwe yuko izi dutiza amaboko yo kwitabara tudatabawe n'amakominote internationale tukitabara tukabaho. Umugabo umwe yaravuze ngo uwinaniwe arananuka. Jewe nababwiye amakuru yuko umunsi turasa Gatongo nje ubwanje nije wifatiye inzandiko mu ikoti rya Kagesha w'umupfurero za Monisco, aho mu nama isinya harimo amazina ya Mutetezi Kibukira n'abandi yo kuvuga ngo bazomara abanyamurenge. Kuko Monisco yabisinye, kuko Monisco yabyemeye. Wa muririmbyi wo mu Rwanda ngo ni kuko Imana wabyemeye wa ambassadors. Inzangera onkagira gahinda, uzagahinda nagize tuzoganiraho butaha. Ni ijambo ryo gutabara iwacu nararivuze. None nkabona abantu benshi baba barishikira bakagira ngo none nta muyumbe ukwiriye kuvuga gukunda biwabo, ahubwo nje natangazwa n'umuyumbe utavuga ibyo cyangwa umupasiteri utabwiriza gutabara ubwoko bwacu. Twasoma ngo Nehemiya ngo yarimo yubaka ngo ukundi kuboko gufite intwaro, tukama tuvuga ngo haleluya twese tukikiriza ngo amina. Tituzi Nehemiya ashobora kuba yarafite SMG cyangwa machine gun cyane, kandi hari ubwo bitiranya nyine iyo ntwaro bakagira ngo niyo mu mwuka, siyo mu mwuka niyo mu mubiri. Nehemiya none se dore nkubwire iyo zarwana nabitwa ba Senebalati na Geshemu na Tobiya yari gutera haleluya, na Tobiya w'umwarabu. Umwarabu se yari jini ngo atera haleluya ni pepo. Umwarabu woza urwana na Nehemiya kugeza ubu nyine. Nehemiya si umunyesiraheli, tibaba barwana n'abarabu. Niyo yiriya ntambara rero, ni kuriya bisa rero, ni kuriya bimeze rero. Nta ntwaro yo mu mwuka Nehemiya yarwanishije. Yoza yubaka, Bibiri zivuga ngo amaze kumenya ko Yerusalemu yahiye yahindutse amatongo, ngo agira gahinda babazwa ni wabo. Nico gihe yoza yubaka afite intwaro, ukundi koko kwagusana amarembo yasenyutse. Tukavuga ngo Dawidi umufurero umwe barambwe ngo Dawidi ngo atoriwe ngo arezunguza mu meso ngo aritera Goliyati, ngo yamabwira ngo akibe mwene wino. Ati yo Goliyati aza kuba nka mukuru wawe iyi haleluya ndi wari kuyakira. Iyo aza kuba mukuru wawe mukurikirana iyi haleluya ndi wari kuyakira. Tugatera haleluya tukanezerwa kubera ko Goliyati yagize ate yapfuye. Erega Goliyati si pepo. Goliyati ni umugabo w'Umufilistiya. Waruza amakuru kuko uri umugabo w'umunyamurenge, undi ari umugabo w'umunyarwanda, undi ari umugabo w'umunyetiyopiya, nawe yari umugabo w'iwabo w'Umufilistiya. Ariko ngo Dawidi yumva yuko Imana ayisuzugurana n'ubwoko bwabo ngo bimwanga mu nda. Nico gituma rero nta muntu numwe wacu wo muri twe usenga Imana utakagombye kubwiriza imbaraga zo gutaha no gutabara iwacu no gukunda iwacu. Ahubwo njewe nzantekereza ngo umuntu udakunda ubwoko bwacu abakunda Imana, nzantekereza ko adakunda n'Imana, kuko Imana yaduhitiyemo kuvuka turi abanyamurenge. Rero kuvuka turi abanyamurenge, turi bo mu maraso, turi bo ku mubiri, tugomba no kubaho mu mitekerereze, turi nabo. Ariko kandi niyo mitekerereze y'ikinyamurenge igomba kubaho ari ikinyamurenge. Yego, urakoze cyane. Reka dukomeze n'ubundi tuganire kubiriho muri kino gihe cyangwa se no muri no minsi, kandi n'ubundi n'abakunzi bacu bari kuri Ruhanama TV1 ndetse no kuri Joshua Entertainment bazakomeza bumva ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubundi hejuru niko bimeze. Dukomeze rero n'ubundi tuganire wa evangeliste. Yego, Muniga Ntama agize gutya arazamutse ruguru, agiye muri conciliation, agiye kunga abantu, ariko uburyo bwo kubungamo yifatanije n'abarundi, yifatanije n'abazarendo bari hariya. Muniga Ntama wari ugiye muri reconciliation, abaturage batangira hariya guhohoterwa, gukubitwa ndetse no kwicwa. Ngo yaje muri reconciliation mu nkambi hari Burundi, abasore batangirwa gufatwa bazamurwa kuja kurwana no kwica bene wabo, ndetse bamwe muri bari bazamutse abejo bundi hari abari bafashwe bafungiwe hari Buvira. Amakuru atugera hakaba ari uko babajanye ikinshasa kuri ubu. Ubu rero Muniga Ntama wari waje mu ishusho nyine y'iyo mvugo yiwe itari yari kazi nyine icyari kimuzanya arico yatweretse hariya. Kuri ubu ngubu wamuvuga hiki nyuma yo gufata Uvira cyangwa se yifatwa rya Uvira? nta makuru menshi mfite kuri Muniga Ntama. Ibintu byinshi nito nawe ni muramushira muri tegera kano kantu banko wumva yihariye
na za Gaza mwarazibonye na za Ukraine murabibona uko zirwanirwa ndagasubiramo abazapfa bazasigara bazabaho ariko babeho mu mahoro usubiremo mwebwe ntabwo yihariye na za Gaza mwarazibonye na za Ukraine murabibona uko zirwanirwa abazapfa bazasigara bazabaho ariko babeho mu mahoro iki niki Minembwe ntiyihariye na za Gaza ziri abapfa bazapfa ngareka bazasigara basigare mu mahoro ico bita un réconciliateur umuhuza umuhuza akoresha système imwe yitwa résolution pacifique des conflits uburyo bwo kumaraho ibibazo yunga abantu ahamagara abapfurero abunga n'abanyamurenge ahamagara ababembe abunga n'abanyamurenge ni naco nza gusorezaho ahamagara abatandukanye kugira ngo babumwe bubake communauté iri strong bubake igihugu cabo bagira amajambere babuture nkuko bari batuyeho bareme bagira ibikorwa remezo bahangane n'iterambere ry'isi biruka nkuko isi yayiruka bagere kure nkuko abandi bagera kure cyane Muniga Ntama yazanye izina rya reconciliation ariko atari mu reconciliateur kuko iyo umuntu aje yambaye ivuga butumwa yashikanta agatukana ntabwirize ntabara umuvuga butumwa ivuga butumwa ni igikorwa ivuga butumwa simvugo yego urebye uburyo yaje nushaka tumuhere hirya hari atarava muri Amerika igihaje bwa mbere yaje harega leta ya Kongo ngo imaze abanyamurenge buce azahavuga ngo abanyamurenge ngo bigumuye kuri leta ya Kongo ngo leta ya Kongo imare abanyamurenge ngira ngo ibyo byose mbaye mvuga tubimuze kuri social media ndego noneho azana ingabo z'u Burundi urantegera ndagutegera Muniga Ntama n'umunyamurenge n'umukongomani ntahejwe muri Kongo afite uruha rw'abanyamurenge eske yagiye kutuzanira abarundi ngaribo batureconcilia kuko ataje ubwo yari umureconciliateur ngo bice muri diplomasi muri politike y'igihugu Kongo imuhe uburenganzira n'ingabo zigenda zikicarana n'abanyamurenge zikicarana n'abapfurero bakaduhuza icyakora azavuga ngo uga y'imfurazi wabo ngo bafite izindi yishingikirije yabonye ko twebwe abanyamurenge tutokwiyunga n'abapfurero aravuga ngo rekaze kutwungisha abarundi ari batuzana kugira ngo batwunge reka nkubwire safari ya Muniga Ntama ndakure reconcilier dore ukuri ku isafari ye nuko nguko avuze ngo nazagaza ngo zabayeho ashaka kugaragaza urugamba muri no video yarazanywe n'intambara muri make yaravuze ngo nimba batemeye ngo bashira intwaro hasi Minembwe izaba nkagaza urumva uzu umuntu kuvuga ngo ubwoko bwabazobugira nkagaza ugende uje kuri YouTube urebe intambara muri Gaza iragaragara yigeze no gutanga amasaha ngo babe bavuye muri Minembwe abaturage none ko yayivuyemo yabaye tombe reka nkubwire ikintu kimwe uzirinde kurwana n'igihe yego iyo abantu bari mu gihe cabo cyo gutabarwa n'Imana barangiza bakaba no mu gihe cyo kwirenganura uzirinde kurwana n'ico gihe umunyabwenge mwiza ukomeye nubasha kumenya kudarwana n'igihe umunyabwenge kandi mwiza ukomeye numenya kurwana n'igihe simbisobanura umunyabwenge mwiza cyane numenya kutarwana n'igihe n'umunyabwenge mwiza cyane numenya kurwana n'igihe umunyabwenge mwiza uzumenya kutarwana n'igihe azamenya kwiki gihe atari ico kurwana naco ikisigiye cyanje kugira ngo nkirwanye Muniga Ntama niwe gutahura ko kiriya gihe ari igihe c'Imana cyo gutabara abanyamurenge atari igihe c'Imana cyo kurenganya abanyamurenge kubera iyo mpamvu Muniga Ntama arabiyoberwa amaze kubiyoberwa waundi yararimbye ngo Farawo ngo yagize ngo ninzira isanzwe ngo yikira mu nyanja agira ngo aravogera nkuko abanyisiraheli bavogereye bakambuka
kubera ko Imana yari yavuganye na Mose ngo arambure inkoni hejuru y'amazi. Muri Gatama yazamutse ntacu yavuganye n'Imana, nta nkoni Imana yamubwiye ngo arambure hejuru y'indondo na Minembwe. Aracavugana nayo. Yaracavugana nayo. Birashoboka kuko Imana izivugisha bose. Sinzi imvugano yiwe n'Imana kuko nanje atazi yanje n'Imana. Aho reka tuhareka h'Imana. Noneho Farawo yikira muri ya nyanja, yikiye muri ya nyanja ngo uwambere ageze ku nkombe yakurya n'uwa nyuma amaze kwiturira ngo Imana ibwira Mose ngo subira urambure yankoni inkoni ubundi niyo ari password ubu kure mpesa yawe ikintu gikomeye gusa ni password. Imana ibwiye Mose ngo subira urambure inkoni arayirambura ayirambuye kugeza ubu ngo Egypte yagize esheke kuko yari le pays puissant du monde cyari igihugu gifite imbaraga ku isi ariko kugeza ubu ngubu tikinabarwa mu bihugu wenda 200 bikomeye ku isi kubera iki barwanyije igihe. Ikindi kintu cy'umunyabwenge gikomeye ni ukumenya kurwana n'igihe. Ntupfusha igihe cawe ubusa ahubwo igihe cawe ukakizaza umusaruro. Ni naco nenda kubwira abanyamurenge izo zange ndanganisha kuri akandi mureke twige kubyaza kino gihe umusaruro. Iki gihe tukibyaza umusaruro kandi muzo tubyaza umusaruro binini turabivuga tutaje inyuma y'ubutumwa bwiza kuko twamenye Imana. Tugira imitima yagutse yo gukunda abo twita kabara abanzi bacu, abatumariye amatungo, abatumariye abana bacu. Jewe mfite abona hamze twarwananye ku rugamba iki nzogisubiramo kuzogeza mvuye mu mubiri. Hari uwambwiye ngo se gituma ngo ngomba gusubiramo kino kintu, nzosubiramo ico ntagira, nzosubiramo icambabaje, nzosubiramo ikimbamo ku mutima, nzokivuga nijoro, nzokivuga ku mama. Baza bambira nosubira noreka gusubira mu izina rya makanika ngasubira mu ryande mwisi ukuye rya Yesu irya abandi batuye no mwisi nzosubira mu rya makanika, nzosubira mu ry'umwana wa data ryande twakurikiranaga irya gatatu yaguye kuri Evomi yari inshuti yaje yigeze kumbwira ikintu uzokibabwira undi munsi anta duhuriye ku rugamba nibwo twari tubonanye jewe mvuye ino nawe duhuriye ruguru tubonane ndamuramutsa umupepe yarambwira ngo ngango ni ngo tubanze tubakubirize ngo turaza kuramukanya nyuma ngo dusoje urugamba baza bakubirize. Wari umugabo mwana wa data, wari umugabo naragukundaga ntiwagiraga ubwoba bwa jeunesse, ntiwatereranye ubwoko abo wasize turi kumwe tuzirema micizere turi abagabo nabo wadusigiye turi abagabo tuzogera kuri ico mbabwiye n'ukuri kw'Imana abo yadusigiye turi abagabo tuzogera kuri uretse we wenyine nabandi twasigiwe nabandi banyamurenge bose mukomeretse ubwoko bwacu abagore bacu abapfakazi bacu imfubyi zacu twasigiwe tuzogera kure nawo muniga ntama ni muto ku bwoko ni umugabo simusuzuguye ariko ni muto ku bwoko bwacu, ni muto kugira ico yokora, ni muto kugira ico kutugemurira abarundi ngo baze kutumara ibihumbi birenga 200 nguko birahiga Red Tabara bikazunguruka Minembwe by'abasirikare. Narababwiye ubushize ndababwira ngo abarundi imbaraga bazamukanye hariya nizo soni bazomanukana kuri iriya misozi. Nibyo rero byagaragaye. Ibi rero hari aka video ka Kingungwa na Pasiteri Mbayahaga ubwo Kingungwa aheruka n'ubundi hari i Burundi bari kuvuga ngo Uvira ntibushobora gufatwa kubera yuko harimo abasirikare b'abarundi kandi igisirikare cy'u Burundi kikaba gikomeye. Kingungwa nakabishigikira akavuga ngo igisirikare cy'u Burundi ndacemera cyane tikuriya abantu murabona ko batangiye kwibaza ngo ese Uvira zafatwa zafata ryari tifite gufatwa kubera ko ngirimo abasirikare b'abarundi. Kuri ubu rero bakaba bavuye hariya ngira ngo hari aka video twosorezaho cyangwa se ijwi twasorezaho ya His Excellence Paul Kagame mu ijambo yarafite akora n'ubundi kwibaza kamana kora kugira dusoza ikiganiro aka ka video ka Kingungwa na Mbayahaga ni ikiganiro kiri bagiranye turabasuhuje dusuhuje umushumba Mbayahaga dusuhuje na Kingungwa ngo amahoro mwami Yesu abane namwe. Ikintu kimwe gusa umugabo umwe wacu yarasenze wo kundondo yarahinduye inka zibo baratarama mu rubunga ngo aravuga ngo mwami Yesu ngo urakomeye mu gihugu cyo mu ijuru ngariko natwe ino ngo ntitworoshe buriya kari umugabo kaba karundi baravuze ngo igisirikare cy'u Burundi kirakomeye. Umushumba Mbayahaga aravuga ngo habe naco kiriyemera kizi ko gikomeye habe natwe tuzi ko gikomeye. Igisirikare cy'u Burundi tuzi ko gikomeye kandi gikomeze gikomere na amahoro ariko twebwe ikinini tuzi nuko cavuye muri Kongo
imana irakomeye mu ijoro ariko nino mu isi hari abagabo bakomeye ni ngicyo gisubizo nta kindi gisubizo kinini kuko buriya idubu rirakomeye gusumba ikirura umusaza yaravuze ngo hari igihe tuzotera tumeze nk'ibirura wakaba n'igihe tuzotera tumeze nk'idubu uzi imbaraga z'idubu idubu rizaryica iby'umusozi rikica n'ibyo mu mazi rizarimanuka munsi rigafata amafi yo mu mazi ryahuruka imusozi rikica ibigendesha amaguru nibo twebwe rero abantu barumvishe se ngasubiremo idubu rirakomeye kurusha ikirura ikirura kizacica ibituye gusa ku musozi ariko idubu ryo rizarimanuka rikica n'ibituye mu mazi rizaryica amafi yo mu mazi rikayarya ryarenga imusozi rikica ibituye imusozi rikabirya niryo zina ryacu rero nuko dusoza wakumvikanisha iryo jwi rya His Excellence Paul Kagame aho yavugaga n'ubundi kubiri kuba hariya ese nkabonye I think ni mwene data ukaduha yego reba tukumve hanyuma ugira ico uvuzeho na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira bari muri ibyo bice bya za Minembwe bagiye za Karemi bagiye za Kindu bagiye Warikare bagiye za Kisangani bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare ukibaza ariko abarundi bangana batya izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo hari chaos iriho bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye erega abantu baratakambye haburu batabara yego usarira isi tuwemo n'abagabo urumva ndashima usaye kubwira umuntu ko umukunda ni byiza cyane kunda His Excellence naje ndamukunda bisubiyemo nk'umugabo ndamukunda ibindi bigeretse hirya y'ibyo ni umugabo buriya umuntu wese wanga akarengane aba ari umugabo umuntu wese ukunda kurenganura abandi bantu aba ari umugabo yaheruka no kuvuga nyine yaravuze mu ijambo rye kandi aravuga ngo iteka ryose umuntu urwanira ukuri urwanira kubaho kwiwe urwanira akarengane kwikura mu karengane kiwe iyo ntambara byange bikunde arayitsinda nagiraga ngo mvuge iri jambo umusaza avuze mu Minembwe bariya barundi bazamutse biriya bihumbi 200 yaravuze nako senti yaravuze biriya bihumbi 200 byazamutse byaciye inzira ya Mukoko bica inzira ya Baraka byambukiye hariya za Baraka ibindi byazamutse ku Kirungwa ibindi byazamutse hano muri uyu mushasha uyu nguyu wa plain birarenga bikambika ruguru birangije gukambika ruguru nta kindi cabaranze haranzwe no kurasa ubwoko bw'abanyamurenge haranzwe no kurya inka z'abanyamurenge haranzwe no gukorana na mayimayi haranzwe no gukorana na leta ya Kongo kugira ngo ubwoko bw'abanyamurenge burimburwe haranzwe no kudushira ku isoko no gutsindira isoko yo kutumara ico rero nico cazamuye bari abarundi bari bazamuye ijambo rimwe ryonyine gusa rimwe ryonyine buriya ntare ditabara bagiye gushaka tayo hari umwavuze ngo buriya ngo bagiye kurwa ngo n'u Rwanda ngo bagiye kurwana ngo n'u Rwanda u Rwanda rurihishe u Rwanda rutuye mu Minembwe u Rwanda ku Burundi rurihishe ntibapakaniye mu Kirundo hari umupaka wo mu Kirundo gituma batinjire mu Kirundo hari umupaka uriya uba hariya mu Bugarama wo kuruhuha gituma batinjire ku mupaka bakinjirira karya mabenge bakana kurwana n'u Rwanda mu Minembwe ariko sha ubwo Rwanda rutuye mu Minembwe n'urwahe okay
noneho rero gusa Imana ishimwe yuko rimwe na rimwe izirogora imigambi y'abana b'abantu. Ikindi kiruta byose ni ingingira ubwoko bwacu. Kiruta byose iyo bisa gutya ukabona hari abantu bahagurutse mbisubiyemo buriya Gisegeti na Ndayishimiye, iyi ni intambara y'abahutu contre abatutsi, lenilotike contre les bantu, kandi twebwe ico duharanira ubwoko bwacu, umututsi wese muri Kongo n'undi mu revolutionnaire wese nubwo atoba umututsi ariko ari umurevolutionnaire, muharanire kubaka urukundo, muharanire kubaka unity, muharanire kubumwe, timuharanira amacakubiri. Aho mufata abapfurero batekane, aho mufata ababembe batekane, ureba umumama umubembe nka mama wawe, ukunda umumama umubembe, nusanga yakomeretse kuko isasu rishobora gufata umumama ko ufata umugabo, uzomuvuze, uzomurengere, uzomwiteho, uzomugaburire, uzomube bugufi. Iyo ukoze nk'ibyo umwanzi akora nta kiba kigutandukanya n'umwanzi. Mu Rwanda nibo bazanye ijambo ryiza nyuma y'iriya genocide yakorewe abatutsi, baravuga ngo twubake twiyubaka, twibuke twiyubaka, natwe twiyubake, mwubake unite, mwubaka ubumwe buri strong, ariko mu bwubake muhugurira abantu kubereka guverinema yuzuye ubugome, yuzuye amacakubiri, yuzuye divisionisme, yuzuye ico ntomenya. Mbwira nk'aya mafaranga Gisegeti yashoye mu Burundi atoshora mu kurema ngo amareho iriya mitwe, namara kumaraho imitwe yose areme kubana n'abandi bantu. Umugabo umwe yarambwiye n'icyo nsorejo ngo se ngo gituma ngo tutamanitse amaboko ngo twari turi minembwe ngo leta ngo murebe ngo kidacungira ngo bateka ngo abaturage umutekano. Aho twaje kuzifata itahaye ibico, abamama bazaje mu mirima ikabica, bamwe ikazibashira ibiti mu myanya y'ibanga, umuntu agacikana. Iyo zayicuwa mu mama yaje kurasa leta, abakoze manifestation nta ntumbi z'abagore mwabonye zuzuye mu madego z'abagore birundu. Mwabantu mwe muvi buzimu muji buntu mumenye urugamba dufite, n'urugamba twebwe ko turarwana kugira ngo dukureho leta y'imitekerereze igayitse, habeho leta y'imitekerereze mizima. Nico dukeneye, nico twifuza, kandi tubana amahoro twese. Urakoze cyane. Tugana ku musozo n'ubundi kare hari umuntu twari kuganira aravuga ngo ni umusaza kandi nawe wabaye muri kiriya gihugu no mu bihe bigiye bitandukanye by'umunyamurenge, ibibazo yagiye acamo ndetse no kwirwanaho kandi ko umunyamurenge cyangwa se guharanira kubaho k'umunyamurenge. Aravuga ngo rega ntitwishwe ubu nyine, ntiturwanye ubu nyine, ibi ntibituziyeho ubu nyine, ariko bigaragaye ubu nyine cyane kubera ikibazo gikomeye c'amacakubiri ari mu bantu. Ibyo jambo waba uryemera ko ari gutyo? Ndetse kandi duhita tunagana ku musozo kuko twababwiye ko iki biganiro byacu ubu ngubu mugiye kuzamubibona ku bwinshi n'episode ku yindi, ntitwo bivuga byose ngo tubirangize. Tubafite ibiganiro byinshi cyane tuzagenda tuganiraho nawe, ndetse tuhita unasoza kandi ugira message wagenera abadukurikiye. Ndemezanya n'uwo mugabo 100% kubera ko sinone intambara itangiye. Atari iri jambo akagara karimo kwitwaza ng'abanyamurenge ngo bakiriye ngo Red Tabara. Okay, reka duceceke tubivuge. Sawa, nabo yakira. Inubwo ibyo muvuga atari byo, nabo yakira. Ni none dutangiye kwicwa Red Tabara umunsi yarenze ruguru. Hera muri Murere twarimo tuzirike, hera muri mbere ya Murere igihe haje izina ry'abagiriye mu bwoko bwacu, twarimo tuzirike, twarimo tuzira izina rimwe ryonyine, izina ry'ubututsi. Akagaraga karavuze ngo tugende tugiye kureho ngo tube ngo abakongo. Nabonye uriya mushumba w'i Burundi none sezura kuvuga izina ryiwe nawe yaravuze ngo hari abanyamurenge ngo batemera ko ngo ari abatutsi, ngo ahubwo ngo iryo zina ngari turufunga u Rwanda rukoresha. Turabinyomoje, twebwe turi abatutsi, twebwe gwera kuri je uhavuga ndi umututsi. Ubundi iri zina ry'ubututsi cyangwa nyine icyo kintu ni icyakera n'abakoroni babarura batwanditseho izina ry'ubututsi. No donc habe n'amaraso yacu hamenetse, n'amaraso y'abatutsi yamenetse. Ni mayiti yacu ayihambye, hahambye mayiti, hahambye umurambo w'umututsi.
donc turabatutsi mu maraso turabatutsi mu bwenge turabatutsi ku mubiri turabatutsi ku mutima kandi ntibidukura ko Ikindi kandi, abakongomani dore turabatutsi ikintu- dore ikintu b'abakongomani niyama. Ndakunda no kumva baraza bavuga ngo bakaja gushira imbere ngo Gisegeti yaravuze ngo les Banyamulenge sont des Congolais. Twebwe ntitwabaye abakongomani kuko Gisegeti yabivuze. oya Ni naco nanga ko abantu bavuga turi abakongomani kuko imipaka après iriya conférence de Berlin yabaye habaye partage de l'Afrique. Afrique imaze kugaburwa twebwe twisanze ku butaka bwa Kongo turi abakongomani ntituri abakongomani kuko Kabila bivuze nako ntituri abakongomani kuko Gisegeti abivuze ngo les Banyamulenge sont des Congolais jamais ahubwo kiriya ni nko kubimara imbaraga turi abanyamurenge Gisegeti abivuze turi n'abanyamurenge Gisegeti atabivuze turi abanyamurenge bitakwira byemera ntitunasaba bitakwira ngo ature konetre kugira ngo twitwe abanyamurenge yego bitakwira titunabikeneye ko atumenye yatumenya turi abakongomani atanatumenye turi abakongomani bitakwira ariho turi abakongomani ataranavuka twari abakongomani ico kintu narimvuze nsorejeho ndacemera 100% kuva muri Murere twarapfuye twarishwe jewe mukuru wanje w'imfura mwacu yaguye muri Murere mu ntambara ya Murere kuri Nyagisozi aho ni mu Minembwe atewe icumu n'abajenesi niho yaguye kuva ico gihe twagaza turagira twasuhura inka twebwe bikaba ngombwa ko dutanga ikimasa c'igitoro kugira ngo batwemerere kuragira kuri iyo misozi ariko umunyamoko ufite inka gundi wo mu yandi moko utari umunyamurenge akaragira datanze igitoro kubera iki izina ryo bututsi biraza twagera kuri barriere bakatubwira ngo twe turatanga amafaranga ariko ufite izuru ritari ry'igitutsi nta mafaranga atanga seke umuhutu wo muri Kongo ni umukongomani ariko umututsi wo muri Kongo si umukongomani kandi twese wenda duhuriye kuri urwo bavuga ngo rw'ikinyarwanda nimba duhuriye kuri rw'ikinyarwanda kuko batavuga ngo twese ndi turi abakongomani abahutu bakaba abakongomani ariko abatutsi ntibabe abakongomani ico ni ikintu ca tribalisme nico dutegerezwa kurwanya nous devons combattre jusqu'à la fin murakoze cyane Imana ibahumugisha murakoze rero n'abari badukurikiye reka dusoreze hano nkuko twabibabwiye ibiganiro byacu idubu cyane urakoze cyane yego